kama unapitia kipindi kigumu ni sawa, kila mtu anapitia kipindi kigumu. Nimepitia kipindi kigumu kwa muda mrefu na nimetafuta namna ya kudeal, jinsi gani kupita katika hichi kipindi kigumu. Ni jinsi gani kuondoa mawazo ambayo yananifanya nifikirie ugumu ambao ninaupitia. Nikagundua kwamba ukiplan kitu, tafuta kitu cha kuplan. Utafikiria sana vitu ambavyo vinatufanya tuwe na stress, tuwe na mawazo ni kufikiria vile vitu ambavyo vinatukwamisha kufika sehemu au yale magumu ambayo tunayafanya. Ndio maana ya stress. Kwa hiyo ili tuache kufikiria hivyo vitu, inabidi tutafute kitu cha kutufanya tuache kufikiria hicho kitu. Na kitu ambacho kitatufanya tuache kufikiria hicho kitu ni kuwa na mpango. Jaribu tu kuweka strategy. Jaribu kuweka kitu fulani kwamba tafanya kitu fulani siku ya leo. Fikiria hicho kitu utakifanyaje. Utaacha kufikiria vitu vingine ambavyo vinakuweka kwenye mawazo, kwenye msongamano wa mawazo. Kwa hiyo mfano mzuri ni mimi kuna kipindi nina stress sana, nikawaza nikasema kuliko kukaa nafikiria hivi vitu ni bora nifikirie kitu kimoja alafu nifanye action, ni take action. Nikafikiria kitu kimoja nikasema ngoja nianzishe t-shirt. Kipindi hicho nilikuwa nimesha kuwa na idea dakika 3 positivity. Nikasema lazima niwe na logo. Nikakaa chini nikaanza kutengeneza logo. Nikaanza kufikiria. Hiyo process ya kwanza kufikiria jinsi ya kutengeneza logo ilinichukua muda na iliniponya vile vitu ambavyo vilikuwa vinanifanya niwe kae kwenye mawazo. Nikaanza kufikiria nitafanyeje, hatimaye nikatoka na hii hapa idea ya dakika 3 positivity. Hii hapa kama unavyoiona. Nikafikiria, nikaona 3. Kwa nini nisiandike 3 alafu kwenye namba 3, kwenye 3 neno 3 kuwe kuna namba 3. Kwa hiyo nikafikiria nikaandika 3 alafu kwenye A nikaweka namba 3 kwa sababu ina fit kwenye isingeweza kukaa sehemu yote ile. Nikaandika chini dakika 3 positivity, jina la brand yangu, jina la idea kwa ujumla. Kwa hiyo nilitafuta kitu cha kufanya ambacho kitanitoa kwenye mawazo, kitanitoa kwenye ule msongamano wa mawazo. Kwa hiyo wewe pia kama una mawazo, kama unapitia magumu, kama unapitia kitu ambacho ni kigumu kwenye maisha yako, tafuta kitu cha kufanya. Nilipata kitu, nimetengeneza t-shirt zimeshatoka. Nitengeneza logo, sikutaka kutengeneza t-shirt ila baada ya kupitia kipindi kigumu, kipindi cha nyuma hapa nimepata msiba. Sipendi sana kutumia hivyo, isije kama vile naonesha empathy, yani kwamba natumia hicho kitu ili kwa hapana, lakini ni kweli nilikuwa kwenye msongamano wa mawazo. Nikasema print t-shirt, kitendo cha kutoka nyumbani naenda kuprint t-shirt na peleka sehemu kuuza na tafuta customers, ni kitu ambacho kitanitoa kwenye ule msongamano wa mawazo na kitanijenga kwa kitu fulani kukifanya, kitalinda afya yangu ya akili. Kwa hiyo tafuta kitu, plan, fanya, fikiria. Sikukatazi kufikiria ila fikiria kitu cha kufanya, ukifanya. Usifikirie vitu vinavyokuweka kwenye matatizo, vinavyokuweka kwenye msongamano wa mawazo. Fikiria kitu kimoja kizuri, fanya. I'm out.